Ni saa muonza cia muthenya musiisa nina wikwatio kana nwendeye kutinda nesa muthenyani wa umuthi koti wa yulovyo wambia kwithukisya ikuwani laithakitwe kotini usu ya kuleana na mausungio ma unyuvani ula unatwaiwe kwi matuku kenda mwaini uwanyanya kikalalo kiu kyathela hondatika mbuthu cia mina ubita kithiwa kwisioke wa ingi mwendoni wa sa nyanya na indi twi kotini usu kwikithia kana itwa kuetia chonthe kila kiendeye na kwikika nye nitwa Robert Mutuku na ina utho chanthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa sa muonza. Tuyambia Mauvoo maitu ni kana koti wa yulovyo kana Supreme Court ni wambisa kwithukisa ikwani ya unyuvani wa kiwila cha usumbi ila ithakitwe kotini usu nthini wa sikalo ila itwaiwe kotini wa Milimani Musini wa Ilovi ungwa utongoi wa musilimu wa makwani mwandu Martha Koome na asiliangi thanthatu makotio wa yulovyo atatei maala mathakitie kwani ye maikunikila maundu kenda ala koti wetie tamumena uitwe kwani ni ye nimenda koti wike utwi ula wailite James Orengo aiweta kanave na uvituka nuyo ulua utalo wako ni makula ula wanenganiwe ni nzama ya unyuvani na mivaka IBC balanake Julie Soweto kuweta kana IBC ina kuisi unyuvani isioni ila Raila Odinga ukwetwe mbau kwa unene ni kana kuola utalo wako ni makula isioni isu. Turn out. That will give you, as a percentage of the total number of registered voters, it will give you the number of voters that turned out to vote in the election, as opposed to another way of arriving at the same result, simply counting the number of voters that were recorded to have voted and cast their vote in the election. It is an equation that must agree in a mass submission. Issue number 4, which is whether the postponement of the gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui Rural, Kachaliba, Rongai and Pokot South constituencies, and the electoral wards in Nyaki West in North Imenti constituency and Kwanjenga in Embakasi South constituency resulted in voter suppression to the detriment of the petitioners in petition number E005 of 2022. The evidence that we rely upon for this is also in the affidavit of Celestina Nyango, Arnold Oginga, and the affidavit of Ezra Sunguti, who was an agent of the petitioners in petition number E005. George Njoroge has provided a detailed audit and analysis report, and he, at page 1, paragraph 5, confirms that he analyzed the log files. Page 11 shows the image application for each of the 6 IEBC servers that had information. And of course, at this point, I'm hopeful that in the scrutiny, the same 6 IBC servers shall be availed by the IBC as quickly as possible. Page 3, which is the part of the report that confirms several authorized individuals were illegally authenticated to gain access into the core of the live system. Several authorized individuals were illegally authenticated. We'll go and demonstrate that, because authorized could mean you are within IBC, but illegally authenticated, you have gone well below, above your pay grade. Page 14, 40, page 14 of the report, 14, 40, and 41, confirms that there was evidence of remote access to the system on the 13th of August 2022. 13th being 3 days after the voting. Kungi ni kana vena wia wasiko sia unge ina ubungulu wa Mauvoo kuende ya kuongeleka va kaunti na Masaku ethi wa tongoi eu ala Masaku iwe maithini kiana mituki thina wa kuvoa kwa mata ala mekitwe isioni wathukanio ni serikali ya kaunti ya Masaku mataa methitwe mavoete kwa ivinda yasa na mikalile ya enenthi ya kila muthenya kuvalanika vala aingi meulasimika kuvinga mawia motene mena wia
wa kuvithukiwa NND makuma wodi ya Momboni ya Yolo mayika ila serikali nzao kuthinikia thina o kwa mituki na kumaumia kiviunduni kicha Ngokomi. Tunokie twaza kwa ndo ala tunazo kwa ya tongo hii kuma gavana mpaka MCA na women rep na ekanazie no tone to andu mokite na tongo yala mana yo ibela ni makoko makatwatha sindu fulani na makekala na mayoko minota msio makauma mateko ndu sindu zisiona koyu tunya weta no ithita NND maba katundu mamboda boda wethie mabata maitwe mashughulikiwa nondo yu akuneza buta mulika mwizi ndiba itina ndi akana na we witu wethana ka umuno nondo mono ndeza umya babeke bindu niona to kuvenwa na be wachanganga na wendo akana ko umaunda suma thinikiwa muno na mulika mwizi wa baka tondo stage mana na ndinasa kwanie na we ondu te to bado tasa kwanete to andu no me omandho o me kalilo ethia mai yangiete muno ko unenge atongo yala risako ye maisisi nenge o makai nenge mamandho pando kwa utinda wethie te yangiete muno maugethia no o matembere bandu umezilo bandu bazio nalelo wajanganga ni muthuku pyu kwanza kuthea nzia ya githini tumoda tutwa nangigia bubyo na tusia nigwe na nzia zitu za ubigwe. Muthenya umwe tina wa ikalima kaunti ya Mombasa kuthi 11 na kukwata gavana mweu yu ikalima kaunti sukuma mbaini ya kamba ni maendeye kueleza wikwatyo wo kwa gavana Munyuve Abdulswamad Nasir maimwenda yani simawatho ala unanenganie ikalima Mombasa ni kana matetheke kwa yuto kwatiania na mwanduki Ajelina Musei mwakwa imwe kuma kisioni cha Changamwe Mombasa aina nania na ikalima kisio kiu kwaku Ajelina. Na ukwacha nesa Robert MUTUKU ndino wa studio situ cia Mutongoi TV kaunti ya Masaku na kwa Nevano kaunti ya Mombasa kiliombunge ni cha Changamwe na valange ithi anginenanya na NND matutavie mawendekethio mo na ulondo mosi yo sindi wa governor kana governor ulovikiyo kusakua unyuvanini ulona minanie na kuthela muthenyani wa kwambililia na kutanga sota musindi Abdulswamad Sharif Nasir ni kana matutavie ni maundu meva mavata alama kwenda avikie kumea katika Lima County ya Mombasa na yu tutakuwa nanga evinda katukwatianie na moito kana ikundi ya moito ya Kamba Daughters kalikosia Changamo matuelesie ni maundu meva mavata alama makumwenda Abdulswamad avikie kusisia aminana na kuethwa kidito kalivu ambesa na masito makuna tutavya usindi omu wasi hata kwa matitwa nita wajeni nzila mukaaje wa Changamwe chaani ni kalava Mombasa nenda kwa asia ushindi ula ukie na mwana Sharif Abdulswamad ni ushindi utwete moyo na twatana muno nikwithia nitwisi Sharif nuna thukumie mubunge ba muvita na nitunonie wia wake na ningi sera ciake lona tutea nitunonie atona kwete mabandiriko manene ba Mombasa kwa utwenda kwa azia tuina tumaini nene muno upande wake na mama ala tuthukuma biashara single businesses tuina matarajio manene muno Abdulswamad twenda kindu chambe wali ko uke belani uyu katusiezi single permit ni kwithia nduka ila miango ila tupinguite ba tuiba license mbesa mbinge muno ukithia on at the end of the day twata bayikindu tekwata hoke ikwe matenda tekwata matenda asuni tuthukuma lakini ingi tuyamba kuibwa ende ni tutarajia wali kabuka na nusisia tuibwe ala twathukumie miaka nesu tutaibetwe nondo ne atutwikithie ndiwa na nja kila kingi ngwenda kunenea ni kwithia tuina youth na we mwene winena Abdulswamad ni kila kinatumie tu nenge kula situ kwa muno nuna nene youth na nondo wewe youth na ni wisi youth siana itewe yani ni tanga na nizithe asi aido na kwa yamikuka niti kwenda chuki kaoneke inge miaka 5 pala bange pala jo na tilile gavana ula umete nitoboya konyenyekebu wendeze miradi yesu na nitukwenda uzi shemba esionde utosisia langi no utosisia kabila sionde osiete pamwe oundo
mheshimiwa Kalonzo naiki no kie ba kwata niamba isionde na ngina tinetikilana kwa bamwe twitukonenge kibila kwa twino tanu munene ni kwithia ngai nake no nenie na etikila wa kwata kibila ju ni cha mwana inji tioke kalebu uto sisia no te kwithukizia nzeke isianza alama no kunia na matana kunia oza ikundizi sionde wiki bamwe akamba daughters nitana shirikine panene na tuongela kula sito kwa utu inatarajio nene muno duketikile blockers itikila we mwene kutembea wiki mwana kinini tembea kwa mashinani nikienda na itu tutanie ushindi waku ondo twende na kuutania tuitarajia maundu manene muno kuma Valawi ni kwithia ni twisiwe musomi. Asante. Ni muveka tukwatianie na mwitungi na kia tutavie ni maundu meva ukwenda. Neta wa Grace kabotha wa Musingi na kinu chambe ni ngushukuru muno na mwana wa Sharifu Nasiri kila ndo na kunena ithe aye mungwana muno ndo akwithia majengo isu na changa mwe ino ithe no wathukumie ona kosa siana seta wa kusacha akili cha uyani nikenda seko thini ananchi ithe no akwata ndeke kala tuba ndani akithauka draft na siana no imano imande aibeti suisi sikitwana ila sitemi no atethesi andola mepua na atethesi adui atethesi asela suthini ando baba nake mwana kosi ningwenda nake ose mfano wethe undu weka akwatira ita wa Nyayo na akwata Nyayo tondo muyu akwatie Nyayo ya president la webu nake na akwate Nyayo atethie mukamba na mubara atosa kwa langi nondo ithe ndasa kwa langi akasisi anola maandikisyo ni ithe monde na ala mabara nimo waandikithie monde ndaandikithia mundu wa ba Mombasa eka abulania eta ikundi na eta ikundi akwasyo munde no samba ino na une no samba ino koni ngoboya kamwana kuku keketete undu weka na kamwana kuku nito kaboya wese kwithiwa konda siana nithukie muno siana nzituikie mikola sina mane mikola sina na kwekana nayo na siana si amine school ingese na madigiri ingese na masters na siewea neke bidii eke ondo Nyayo walikile no sie nwendie katika amira andikithia ando enge osa siana na andikithia ata okole usi nimbaye miao ata okole nimbaye miao kamwana ningwenda olike wandikithie siana utokole nimbaye miao ningenda olike pa kwa akamba ithire mama no noke ba mangilo ni mama wito no akitwina no noke ana akwate wa masa kwa kwarekela ke mundu onde na na tu promise walika no ka atwandikia siana no ka atethia kirime kendo chambe sio license si yolomuno ando makanzo takwa natho ko makanzo pembeza sitatwa katika jitegemee amwene mana akwiye matambeta kusiosa pembeza siba yakanzo amwene mana akwiye matambeta kusiosa ombeza sioso siadika sikio ni siatwa katika kuiba chao kuiba ndo ana metho kumie ndamba kwekando ala matho kumie bambe kuiba ndo makanzo ibe ni siugo siuti ambesa na alikeba yakanzo siolote mwibe ebe ando asimonde alikeba jitegemee atoembeza kwa jitegemee kebwe na alikeba yakwa milate kwa NSSF pe ando matebeto amebe nikenda ando mama ne makeso mutunga inge ni mamno ambao tutachao takataka na bachanga amwe na basise muno bebe tisire sa nana side na swana ndo amakanzo makebeta machosa mbau pe ando me ibanda ne matesa na mino matumbo mayoka machosa mbao ando ama municipal ni moto thinia tuika kamwako kidogo ni masembie moke mose ngilie komi je kwa nini kukala ndo makanzo asikale makanzo enge wana momeko thinia ando na labda yukolio ya mwisio kwa muthenyani wayo itina wako vitu ukithio kutanga sota musindi no nawe tie kana no kuvikia kuthukuma na alama na asinda nake na alama na mumanga kavindani ka campaign undu no tamwekali wa county ya Mombasa otonyo wosa ati ndo na kuosa ati nondo wenda musikitire ko swali na iya wa mundu wa kwikie nai mwekeno kithukuma nake alama na mubinga ambe kumoza eketete ithe osa alama mubinga omeke mstari wambe ambe kosa sima na mubinga amatumendo athukumena monda ka mechetheka nula wenda kibila amwe makayuwe mazi ae ekangania ose na ndakete chuki na ndakatone mabroka na kwazanga ndo okunya kula kadenda akwika nondo nyeyune wake onaka ndia ne ba kaunti yake nondo ni wake ni mwana wake kana ka kuma premature na mwana wasi wa uimwima mondeni make athukumenamo
ni muvea na ingi otondu wewe Robert ni kana NNDA nimekwatite kana governor uno uminie na kusakuwa no kufikia kuthukuma mwikali wa county ya Mombasa vate kusisi ambaye ovamwe na kuwete meanye ya mau ya kwi amoika na ula wethietwe thina munene va county ya Mombasa ula utumitwe amoika ingi malikilila ndawasi ya kumila na ingi na indi ateti muonza ni mama ne yumete kukitia kivila kicha ugavana na Abdulswamad Sharif Nasir ni wanafikie kusinda ena kula gilia na yimwa na 19 na miongo 3 ati waniula wa senator wa county ya Mombasa Hassan Omar na ulono kitia kivila kino na chama cha UDA na ulono kiwakeli ena kula ngili miongo 9 na nyanya ya na yimwa na 5 ateti alangi ya 5 maina afikia kukwata kula hivi kangili umovala ula wa muyumbe wa Nyali Ezra na Witi unaona ukitia kivila kino na chama cha Vibrant Democratic Party unafikia kukwata kula maana nyanya na miongo 1 na 5 na deputy governor William King nake afikia kukwata kula maana 1 na 10 na indi otondo wewe nende ame na matarajio manene kumakula kwi Abdulswamad Sharif Nasir kwa studio Robert Mutuku. Mubea Angelina Musekuma Changamwe county ya Mombasa na indi kwatia kana mawendekithia suma NND nimabikia kwithukiwa ni governor Munyiva ula wajuwetelete kwithia kithito chawia na kulika ndini wa othukomi. Tuisonga na mbeni kana tongoye sakuwe ni maendie ukulwa kuosa matambio mame tuki kuthinikia thina wa yua na nza isioni ilambinyiye muno itina kukosa mbua na maundu maki ukwati kwa liuka. Ukulwa metuki ni kuma kuyene ndisioni siya matongolo alama ilesekana methi nani munene wakiwiyende siya kila muthenyana miseyo mayandekedia silikali vamwena atongo ikuambisia kunyaikisia maskulu na liu kuneni wa NNDA wikwatwa ambao ni senator wa county ya Masako Mwandu Agnes Kavindu matuko mavutho mavitu valandeni wa uneni wake unawetie kana ona kwithi wa silikali itaminite maundu maki usakuwani ni wailu ikamba kuthinikia thina uwanza tuko mawe boda boda maundu ayu ngawa ujumi wani ona yikio zania mbe mutuku utoko uma maana ile methati awazizia mondani tina kethakino zo ikuo mbe bade na kethie mabia ona ng'ombe ina kendo ina le na kwa gie kuwa kiguni thina na ndolo na iwe na zaidi ndolo na kire na kie auto yokoya siana zie maskulu ndolo ndiwa mbaza le twazo lake ndo chonde akuma masaa siana ni lelo sienokete kana keliko skulu kalongetwe mana ina nubo lo motweka hizi ana ni iko ile usio kamosi to ile na ile siana bu mosi mana ile motweka ene bikaba kulu siana ye kuskulu ile siana bikamosi no ibonye ka yode nyamo no linde imono mutone kwitha mutono tethia wananchi tandu maloni na bine mono pyo kila kingi ni mwene inde kubwa mbua nilaikie kuwa metuni wewe abandie die zetu tuweza kweka lile anona za kuye mwitsa ithia ni mwako na mawiyala muna twabite ibindani zikwe na nzambinge muno na siana sia sukulu siuma mesi siena nza ikadima sukulu ni siena nza na nikulia serikali wa President Uhuru Kenyatta utone kusisi ondu utona utethesia masukulu onde ma Kenya makakwata liunika na siana situ ikasoma itenanza lakini ningu ukulia okwandaya nikanosisye undu utona kwika ukanenga neliu masukulu ni at least onembwati kela bandu lakini masukulu ni kana siana situ ikembwa na liu nikana withie nitwatona kuona undu siana sia skulu itona kunengwa liu si masukulu ni sienanza na kwa utwike kiuna tuimbwa twatethia andu maitu na tuimbwa twatethia siana situ na indi tuikwate kana kiyo chucha NND nikikwigwika na liwa utendi ya na wa isio mingi sianthia Kenya kwithi wasi kumbilitwe ninza twambothio mwavanini itusekethetie na maupombe.
Musese witu mwendwa, Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma. Na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku. Kwa Mauvoo mbenge, tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatane twaile vyasala situ. Wimi wa ng'ombe sia yeia ndiri wa kilungu wasia wa mwimi inge naona kusiye mukeka wakina mukeka usiye wakomea tomena ewa wakomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwalito transplant sasi yanata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena upa out right the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno kwithio no katema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi ni nogo chaingi twendeye na kumanithia tuisongana mbeni kana ikali makisio cha kiaoni kila kikibwezi kaunti ya Makueni ni mamienda serikali nene kuisalamu vea wa kusuvia mawidhu lukonema yose itambia mituki na kuthesia kiu cha usi wa adhi kila meweta lakivindu italangi na kuikala kisonzoni ene ndia meweta kana mena wia kiuki ni kitonya kuweta muisio madhayuni mo kana kwa indosio bala ingi menda serikali yose matambia makambuni alamonelelie kiko usini uwa adhi Kennedy Molinge nukuelesya Yoluwa usi uwa adhi kwithiwa wimo wa kiucha kutumia kwa enthima kaunti sia Kiambu, Ilovi, Masaku, Makueni na kaunti inge sia Kisowani. Kiucha usi uni kinenga tumi ama cho ivinda yomu muno ivinda nitaiya dhano ya kila mwaka. Keke kumana na kiuke kuvindwa langi na kwekala kisonzoni. Itambia na ila angime kuwekea takumana na cho kuthokonya ni kikocha kambu ni kivodhokonyo ila sile keleke kocho usini uwadhi. Yuato meimaki uke kisione chaki yaoni keleke mwavakano wa kaunti ya Makueni na Kitui. Na alama taingwa umongi wa kiuma ikia uimewa yomu isioni kwa kutumia kiuke. Kiuke? Iki dhiyatwe mabinda kwa mabinda. Kiuka ila ingilini mtokubyo ya kuwa makuyo. Ikidha tiwa ilu kuito kukengwe. Ukeko dio kungwekela kitaile tachono kwitha no joge bono ndo bayinginge tete na madina ndo akibuke ne joka ka bindu ka kala green che kala green kitha ke no te jona kuwa kunywa kitha na madina ngino ngweke uko kwa tonenda ni mowo kota mesi ai wangweke uko ke no kwa rawani nae wi kwa hospital wo te kuoneka Aimiala matume ya kiuki kutoa isenemea kungithia hote wa usi uwa adhi. Ona mamateo tiwatina kukuneka nikothokona ka kiuki. Kiuka kikethia ni choka cha thokwana kikethia kina kiko. Na kiko chuchoka chaoka twaikia memeani. Iuka ukethia ni akwatwa nila mendudu itwa fango. Na ya akwatwa ni mendudu isu itwa fango. Mumeo su undu kuiza kwa product isu utwae kwa andu alama kwenda kindu kina quality ndeti kila nundu kindu kipika kiki wou na ukiza kwithia ni mpesa sia kuweka kwananga
Kiyo cha enenthi kiuka mithina mivuthu tuna wa governor wa county ya Masaku wa vinandeti kwathana kunenga na moloto wa kuthesia usi uwathi kisione cha Masaku na ingi vakuve mwaka umwe itina wolona iseneta wa county ya Makueni na ingi governor wa uyu wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kwenda makambuni alame kuthokonya kiuki cha usi wa athi kwa matambia maima kemea kwa vaita wasilanga watho wake na ingi enenthi alama tumia kiuki cha usi wa athi serikali iyo na makambuni asu na kena hizi okelike kundini wize kwitha ni athi asijejo ya athi makambuni asu ma purify kibu wize kwitha ni chabika ku anainja la meke kwa nundu twabika mwiwe 10 nomwe mwiwe 10 wathi katika dispensaries level 4 ukaogethe andu aingi na alama kweti kwambia kwase malwa nebu ni amweba ni waesa kwati okithia ni kila kibu tukweti okinanga Ken Mulinge, Mutongo TV, Makueni.